Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza lapho ucindezele ibhathini boom nje usubscribe akubizi imali, kumahhala nje awukho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba okulethele lona namhlanje lithi-ke owe-ANC na-ke laphana-ke uBheki Mtolo-ke usehle-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke ethi-ke uxoshwa-ke kuyo yonke-ke indawo-ke afika kuyona-ke njengoba sonke sazi ukuthi sivuke ey'ndabeni ezithi-ke uJacob Zuma-ke usexoshiwe laphana kwi-MK, uxoshwe uKhumalo-ke uBheki Mtolo-ke ubesehleka-ke lokho-ke. Kodwa-ke angifuni-ke ukuthi-ke mina-ke wezwa ngami udlalela-ke ividiyo yakhe-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke laphana-ke ehleka. Ngizosicela uma sezwele kule video ngene comment section ufike ushiye umbono wakho-ke uzicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicindezele ibhathini nje usubscribe akubizi imali, kumahhala nje awukho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Ayo, uzwile kuthiwa uzwile kuthiwa umsholozi engathi useshaya irekhodi lomhlaba lokuba usopolitiki osaxoshwe wonke amapatiza ake wawakubona, xoshwe uSanko, wasuspenda u-ANC. Hhayi-ke namhlanje sivuka-ke zithi noKhumalo naye useshile ukuthi uxova izwe lo, wamfaka indlela. Manje kuthiwa-ke useyi-political orphan uNcamalala madoda. Buye ekhaya umuntu omdala, kukubi. Akabuye kube.